মই BPF ত্যাগ কৰাৰ লগে লগে UPPL চৰকাৰৰ আহাটো বহুত টান এতিয়া বহুত টান बिफाखौ हस्पिटालाव लाबोदों आं मा जाब्रबदोंथाय ओमफ्रायहाय बावनो सानबाय आं मा खाम्फा सारा 14 नम्बर सिटआव टिकेट मोनबाय नालाय UPPL-निफ्राय ओमफ्रायथ' गोख्रोङै UPPL-नि सोद्रोमामोन सांग्रां ब्रह्म सारा मा बुंदोंमोन दहाय नोंथांमोना नुखाबाय दा खाम्फा सारा मा बुंलांदों रनजित बसुमतारी मानो होनोब्ला बिथांनि जिथु हार्ट बिथांनि जि चिन्ताधारा बृहत मोनसे माने दृष्टिभंगि साननाय लानानै दिनै गावनिनो बिथा बे बिथाखौ माबा लांखायावनो बे गासिबो दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनजों नुजानानै बिथाङा बुजायनानै गालांदों जे जोंहा बिराद मोनसे गिदिर साननाय दङ उद्देश्य दङ बे उद्देश्यखौ सफल खालामनो थाखाय खाम्फा बरगयारिखौ बे समस्थियाव नांगौ बेनि थाखाय बियो सेक्रिफाइस खालामनानै बे समस्थिखौ आंनो सेक्रिफाइस खालामनानै हाइकमान्डआ जि समस्थियाव हरो आं बेवहाय थांगोन होननानै बिथाङा बिदाय लानानै थांदों बिनि मुङाव नोंथांमोन गासैखौबो आं खावलायो गिदिर खेबसे आफाखबनानै आं दा बेखौल' खावलायबावनो लुबैदों जों बेवहाय खामानि मावब्लाबो बिथाङा दिनै मोननै समस्थियाव गेलेगोन बावखुंग्रि आरो निसिमा बे मोननै समस्थियाव निश्चय जोंहाबो बिदा फंबाय जाथि खुरमा सिनायनाय मानसिफोर दङ जेसेबां जोङो सिनायो जेसेबां जोंहा जाथि खुरमाफोर दङ थांनानै लोगो हमनानै बा फननि दारैहाय बा जिखुनु लामानि दारैहाय जोङो बिथांमोनखौ बुजायनानै रनजित बसुमतारीखौ बे मोननै समस्थियाव देरहाहोनायनि खामानिखौ जोंबो मावगोन दिनै UPPL-आ बिराद गोजौआव गाखोबाय गोजौआव गाखोदों UPPL-आ जेसेबां गोजौआव गाखोदों BPF-आ इसेबां माने गावसिनि हाखरखौ गाहायावनो होगासिनो दं आरो बिनि थाखाय BPF-नि दैदेनगिरिफ्रा जानला मोनला खोथा बुंलागासिनो दङ चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारिखौ सेवबाय होननानै बुंदोंमोन UPPL-नि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरनो टिकेट होआ होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनै चन्दन ब्रह्मनोबो टिकेट होदों खाम्फा बरगयारिनोबो टिकेट होदों बेनि ओंथिया मा जोंखौ फेसेवनो लाबोआखै जाहा बिसास दं जोङो दैदेनगिरिफोरजों रायलायदों जोङो प्रमद बर'जों रायलायदों MP बिथांमोनजों रायलायदों मन्थ्रिजों रायलायदों MLA-फोरजों रायलायदों दलनि साफ्रोमबो गोजौ सारिनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो रायज्लायजोबदों जे जोंनि BTC-खौ दाफुंनांगौब्ला जोङो माबायदि खामानि मावनांगोन जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायनि लामाया बोरै जानांगोन दिनै BTC-आव অকল কোনোবা একটা জাতি গোষ্ঠী নাই BTC-ৰ আজি আমি জানিবলৈ পাইছো আমাৰ দিনৰ আগত আমি কিমান জাতি গোষ্ঠী আছিল আমি গুণাই নাছিল নথমৰা মিছিয়াম্বা আমাৰ দিনৰ আমি BTC বসবাস কৰা কয়টা জাতি আমি নাজানিছো কোনো অফিচাৰৰ আমাৰ ডাটাবেছ ইনফৰমেশ্যন দিব পৰা নাছিল আমি নাজানো কি অভিযোগ বিচৰা নাই গাৰো ৰাভা আজি 14টা ৰাজবংশী বড়ো অসমীয়া বাঙালী মুছলিম গোৰ্খা ইত্যাদি আজি আমি গম পাওঁ 26টা জনগোষ্ঠী এই BTC বসবাস কৰি আছে আৰু প্ৰবল বড়ো ডাঙৰীয়াই আজি এই 26টা জনগোষ্ঠী অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেকৈ স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰে নিজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কেনেকৈ কৰিব পাৰে তেখেতসকলৰ দুখ বেদনা কি এইটো প্ৰমোদ বড়োৱে খণ্ড চিন্তা কৰিব পাৰিছে আৰু সেই দুখ বেদনা কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ৰাজনৈতিকভাৱে একত্ৰিত কৰি পেলাই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আজি প্ৰমোদ বড়োৱে বিভিন্ন আঁচনি বিভিন্ন চিন্তাধাৰা বিভিন্ন প্লেনিং লৈ পেলাই কাম কৰাটো আমি সকলোৱে জানো আমি মাত্ৰ নহয় প্ৰত্যেক জাতি গোষ্ঠীৰ জ্ঞানী ব্যক্তিসকলে বুদ্ধিজীৱীসকলে চবে জানে ইয়াৰ কাৰণে আজি আদিবাসী ভাইসকলে যদিও বা আগৰ দিনৰ বেলেগ দলত আছিল আজি সবে 90% নহয় 90% আদিবাসীসকলে আজি UPPL মুক্তি হৈছে
মুছলিম ভাইসকলে আজি লাহে লাহেকৈ 70-80% লৈকে UPPL মুক্ত হৈছে। আজি বঙালীসকলেও বিভিন্ন কাৰণত যদিও বা কোনোবা বিজেপি ভাল পায়, কোনোবা অন্য দল ভাল পায়, কিন্তু আজি লাহে লাহেকৈ বঙালী ভাইসকলেও UPPL মুক্ত হৈছে। আজি অসমীয়া ভাইসকলেও ওদালগুৰিত যাওক, তেখেতসকলে আগে আগে UPPLৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। আজি ৰাজবংশী ভাইসকলক তেখেতসকলৰ জাগাত যাওক, তেখেতসকলে UPPLৰ কথা প্ৰথম আমাতকৈ আগত UPPLৰ কথা ৰাজবংশী ভাইসকলে কৈ আছে। আজি আপোনালোকে চাওক, এই উত্তৰাঞ্চলত থকা যিমান মানে আমাৰ দুটা ভাই, দাদা ভাই আছে, ভাই ভনী আছে, তেখেতসকলে বেলেগ দলত আৰু নাই, চবেই লাহে লাহেকৈ আৰু এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে 100% গোটাসকলে UPPL দলত যোগদান কৰিব। মই সেইদিনা গলো সৰলপাৰা সমষ্টিত, এই সৰলপাৰা গাঁও, ডাঙৰ এটা গাঁও, আপোনালোকে চবেই জানে। তাতে মই BPF ত্যাগ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ সৰলপাৰাৰ সভাপতি সম্পাদক গোৰ্খা মানুহ তেখেতসকলে মোৰ লগত দলে বলে UPPL দলত যোগদান কৰিছে। আজি এই গাঁৱৰ এটা গাঁও, বৃহৎ এটা গাঁও, উল্টাপানী, লামাইনপুৰ আৰু সৰলপাৰা, তাতে UPPLৰ 70% হৈ গ'ল গোৰ্খা মানুহে, অকল এতিয়ালৈকে 30% BPF আছে। दा बेबायदि जानानै दं। ओंखायनो जेबो सिन्था गैया। थेवब्लाबो आं मोनसे खोथा खावलायलांनो लुबैदों जे BPFनि केन्डिडेटआ BPFৰ প্ৰাৰ্থী এতিয়া ইয়াত হাগ্ৰামা মহিলাৰী। গতিকে আপোনালোকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী হাৰাব পাৰিবনে নাই? আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী হাৰাব লাগিব আৰু আমি হাৰাম। তাৰপিছত BPF দলক ধ্বংস কৰিব লাগে। BPF আমাৰ অঞ্চলত অশান্তি আহি থাকিব, অশান্তি আহি থাকিব। UPPL দলে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, ইয়াৰ বিপৰীত তেখেতসকলে কাম কৰি থাকিব। নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱে যি কোনো বস্তু নকৰাকৈ নাথাকিব। গতিকে ইয়াত নিজে জিকিবৰ কাৰণে গাঁওখন দেখাই নাথাকা, বেহাই বিয়ে চব বাবু বল, ধন বল, সব বল বিয়ে বাহাই ব্যৱহাৰ খালাম। जोंबोथिया मानसिनो जेरै जोङो न'खर हाबजोबगोन जोङो न'खर खनो मानसि जोङो खमसे खम एकदम पुरा दैलि 24 घन्टा खामानि मावग्रा खमसे खम सेंग्रा सिख्ला जोंनि बे मावथिफ्रा मोनसे प्राइमारियाव 100 जन 200 जन थागोन। बिथांमोनहा 20 घन्टा आरो BDCनि बयनिख्रुइबो शक्तिशाली दल खालामनो होननानै आरो UPPLनि दारैनो बे BDCनि जोंनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो होननानैनो जोङो BPFनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा BPFखौ नागारनानै जोंनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीनि भुल नीति, भुल चिन्ताधारा बेखौ नागारनानै जोङो UPPL दलाव जोगदान जाफैदों। आरो बे BPFखौनो जुदि जों फेजेननो हायाब्ला अब्ला जोंनि बे साननाय बे सिमाङा मोगथाङाव फैनो हानाय नङा। ओंखायनो जोङो ज' खामानि मावदिनि, जेबो सिन्था गैया। आङो गाबोन नमिनेसन होगोन नैबे समस्तिनि थाखाय। बयबो 10टानि आगोल 9टा 9:30 काजलगावआव सफैजोबनांगौ। बयबो जि गावहा स्कुटि दङ स्कुटिजों सदो, मटरसाइकेल दङ मटरसाइकेलजों। रन्जित बसुमतारी बिथाङा मानो होनोब्ला बिथांनि जिथु हार्ट, बिथांनि जि चिन्ताधारा